Polo uNkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Sikubingelele Ningizimu Afrika worldwide umhlaba wonke jikelele sanibonani molweni nibingelelwa ishidi limhlophe MC Pholobasi ufuza fulela mashema hlangatha azoshumayela batho propaganda yasabeko sixubize singasuku rapper ngowarapelo into menza uqede imali yobonke babuya babuza bathi mapholo bakwenze njani wakadla ngenduku singayiphethe ngabatshena nathi umthambo wegazi lento omzanga kini sayifuna uzolahla ubeetroot emashidi namhlophe kithi kodwa lenvuka qhula amaqhula ntombi yaqhula emzini abalekane beetroot lengane bathi uhlehlile ozube ngesonto elizayo wena busuthi ukhiphela salad shame disappoint inkunzi emafakwa kwengwidla ngamabala soka siyabingelela ke enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga kuphi na kuphi la kufinyelela khona iphimbo lami kanye ke nalomfaniso bhanyabhanya ka MC Pholobasi ngaphansi kwesisekelo nakwisikhondla umabona kude uSiyaviva TV1 sikulethela ke uhlelo lomnando libizwa ngokuthi iziko labelaphi lapho khona ke sisuke subasa lomlilo uvuthe bese suwotha sonke sithola imfudumalo ezintweni ezisuke ishuwo odokotela abahlukahlukene sisuke sihleli nabo la njalo ke ngolesithathu ngo-7 kuba khona ivideo esikufakela yona bukhoma lapho esisuke sikhuluma khona ke nenye inyanga eyaziwa kakhulu ngemisebenzi emihle abantu abaningi abayitusa ubusuku nemini angikhulumi ke ngenyanga ekude noma ngenyanga esekuyafika noma ngenyanga esazofika ngikhuluma ngananga udokotela uDr Mhlongo uNjomani dokotela ke uMhlongo utholakala endaweni yaseMgababa usebenza imini nobusuku usebenza nsuku zonke ungumholi webandla laseZayoni elikhulu endaweni yaseMgababa aphinda abe ngenyanga futhi elapha abantu umhlaba wonke ke jikelele kusuka basuka phesheya koShayina koAmerica beze lapha kuye enhlane Africa koSwatini koLesotho beze lapha kuye nakhona ke lapha eNingizimu Afrika singathi nje ama province wonke ayakwazi ukufika kwazi ukuthola usizo ama professional abantu abangathola ngethuba lokuyesikoleni abayila abanemali abangenamali bayaphelela kwaMhlongo angifuni ukudonsa kakhulu ishidi limhlophe liyakwamukela kakhulu udokotela uMhlongo kuSiyaviva TV1 siyabingelela kakhulu mapholoba amadlozi ohamba nawo izinyanya sibingelela abantu bonke emhlabeni obingelelayo umzukulu wamakhehla amabili umfoko mzongwane nomakhola idlanzana sengingaphakathi ke kulo umsakazo omkhulu mapholoba ngihlezi ngisho ukuthi zikhona izikole kodwa sikho isikole esidlula uSiyaviva TV ingake sihlezi siqinisekisa ukuthi noma singahamba kanjani kodwa siyabuyela ekhaya sohlala phansi siqoqa izinto enohlonze siyabingelela nje kumhlaba ngosithi qhamakho sithokoza sithi bayede sithe emakhosini kubona bonke Kwintokozo enkulu udokotela uMhlongo uthi sibe kanye nawe la kuSiyaviva TV1 ngijabule kakhulu masikhuluma lapha offline noma ke off air ngaphandle singakangeni lapha e-studio saka Siyaviva TV1 ukuthi namhlanje uthi uphetha amangwevu ufuna ukulelela izwe lonke liqonde ukuthi ezinye izinto fanele bezibuke ngeselijulile ezinye izinto fanele bezibuke nje ngeselijwayelekile nanokuthi ke bazi ukuthi la sekunomngozi la abukho ubungozi ku wrong kangakanani lokho ku right kangakanani lokho Dokotela omkhulu ngifisa sikhulume ngezinto ekwazi ukuthi nina zinyanga niqamba amanga ngazo humanity ninazo into yokuqala nje emqoka udokotela kuzofanele asinikeze isithombe sanele sokuthi umuthi onjani ekufanele ngigweme ukwenza ucansi mangiwusebenzisa ngoba kuthiwa lapha ngaphandle inyanga iyakunikeza umuthi ithi bese ithi ke ungalingi ulale nomuntu wesifazana isikhathi esingaka ngifuna ukuthola leyo clarity kanti ikhona futhi eminye ekuthiwa mawunikezwa yona kuthiwa khuthala ocansini ake siqale sigcwile singene sithi shi ekuthenini kuze kufike ekuthenini kuthi ungawusebenzisi ingobani umuthi onjani loyo kusuke kwenzelwani lokho uma kuthiwa awuzolala nomuntu wesifazane uma usasebenzisa lo muthi Okay mapholoba ke sikubeke kanje ngicela uqala ngale ndlela le yokuthi mapholoba imithi ihlukene kukhona umuntu omdingayo umuntu wesifazane kukhona umuntu ongamdinga umuntu wesifazane ake ngiqale kulo muthi ongamdinga umuntu wesifazane lo muthi ongamdinga umuntu wesifazane umuthi wenhlanhla mapholoba mawuzoba khona umuthi wenhlanhla either inhlanga zenhlanhla izinhlangazani
inhlanga zokuphakamisa inhlangazana ekuqaleni azimdingi umuntu wesifazane emapholoba ngenxa ukuthi umuntu wesifazane kukhona la angakwazi ukuthi akuphumelelise khona makuthi uzosebenzisa lamakhambi awumuthi omhlophe umuntu onjani umayilana nobunhlanhla amapholoba umuntu athi mina ngibuyisa inhlanhla zami mina ngifuna ukuphakamisa inhlanhla zami umuthi omhlophe ke nje emapholoba awuhlangani nomuntu wesifazane kuzoba khona izithwalo ezihlukene kabili kuba khona isithwalo esidinga umuntu wesifazane kuzoba khona isithwalo esingamdinga umuntu wesifazane nakhona lapho amapholoba kodwa kuzona zonke lezi izithwalo zihambe nalezi esingamdinga umuntu wesifazane kuba khona ixesha elithize noma kuba khona isikhathi esithize kodwa nje yonke into emayina ukuphakamisa iyamdinga umuntu wesifazane ukuthi uhlezi usondelene nazo amapholoba kodwa nje lo mhlanhla iwona nguguarantee engikwaziyo amapholoba ukuthi mawufuna ubunhlanhla nje thatha umuntu wesifazane umbeke eceleni khona uzokwazi ukuphakamisa izinto zakho engekho ongcono umbuyise ngoba izinto zakho seziphinde zaphakama amapholoba zikhona igubhu edinga ukuthi ngenze ucansi kakhulu zikhona amapholoba igubhu enjalo zidalwa yini nisuke nididiyele kangakanani noma ngezosho ukuthi sitshena ukuthi usukufake obovu nomhlophe mathithi bala nobane kodwa kufuna usivezele lento ethi inhloso noma ingqikithi ngempela isuke ikuphi la pholoba ake sikusho lokho umuntu nomuntu kuba khona amadlozi akhe emapholoba ahamba nawo namanye amazwi kuba khona izidalwa zakhe ezihamba nayo lo muntu owumahosha ekuvumeleka ukuthi uma uzothatha isigubhu esingalendlela thola umahosha ozolala ngawo ingenxa ukuthi lo muntu usuke uthatha izithunzi zalabantu mapholoba aseke walala naye ngoba sikhona isithwalo esikuthuma kumahosha kuthiwa shiya unkosikazi ngempela mekade uthatha lesithalo uhambe yokulo muntu odayisa ngomzimba awuthwebuli lo muntu lokuphela uthatha lezi izithunzi zalabantu ahleze ehlangana naye ekwenzela ukuthi ebhizinisini lakho noma emsebenzini wakho noma enkampanini yakho kube ukuthi nakhona kube busy njengoba kusuke kubusy kulosiso umahosha ekusuke kufanele ulale naye emapholoba uthathe lento ekufanele uyithathe mase kuphakama into zakho mapholoba Dokotela ngixoxela isimanga nesingiphathe kabuhlungu ngase kodwa ngathokoziswa ukuthi le ndoda iyavuma futhi iyasho ukuthi ngaphandle kwasiyaviva TV1 mhlambe ayiboni ngabe isizakele uthe kunombhemo ohambe waya iRwanda pholoba wafika wathatha khona into emenza ukuthi ahashukele kakhulu abantu besilisa abafana naye ngokuba umuntu imizwa yakhe ilele kakhulu ekubantu besifazane njengathi nje uganiwe futhi nomzana kodwa manje uzocela kuwena ukuthi waneqa niyinyanga zaseningizimu Afrika wahamba wayeRwanda mayefika khona unenkinga manje uyabahashukela abantu besilisa wakuthi inhlanje usefuna ukukuthela phansi manje mina ngiyibuza ukuthi uza kanjani nomuntu la ekhaya nje manje oyilesi simo pholoba ngithi uzocela usizo manje mayicela usizo kukhona into esengimkothise zona ngamphuzisa zona eyiqeda lamandla amapholoba ngicela ukusho lokho ikhona impande emfowethu ekwazi ukushintsha umuntu ukuthi angabesaba indoda impande emapholoba ngoba kwakhona lamadlo ozinethe esiwathwasayo kufike kube khona umndawo kube khona idlozi kube khona amakhosi kube khona kuzona le impande emapholoba zikhona ezikwazi ukushintsha umuntu zimenze umuntu wesifazane okwaziwa noma ungathwasa noma ungaindoda kanjani kodwa meke wathwasa wadla lempande siyashintsha isimilo sakho ujika ugcina ufuna ukulala nabantu besilisa amapholoba kodwa kuhlukene igaba zeimpande emapholoba ingakho ke ngizomtshela umuntu onedlozi ekhaya ukuthi akacheke ukuthi yena yipi impande yami engayo ngoba kusikona zonke izimpande ezithwasisayo ezikwazi ukulekelela umuntu kodwa kukhona ezithwasisayo mase zimshintsha umuntu indlela kayiyona ozwa kuthiwa umunye umuntu uhambe yothwasa usiyabuya ngasamfuna unkosikazi ngenxa yempande asuke wayidla kodwa lithela amapholoba lo mfo esamba naye sokukhona nathi izinto esisebenzisile ekushintsheni le ndlela kade ebuka ngayo abantu besilisa aqale phansi abuyele ebudodeni bayo aqale phansi ohlala nonkosikazi wakhe amtshela unkosikazi bekuyimpande kade ngenza lento angimine kade ngiqonda ukwenza lento ilezi igubhu ke amapholoba abayilanda ngaphandle number 2 bangakhona bayilanda amapholoba lolulimi la ngaphandle bengalazi ngasikhatheni kwinto ebuza imibuzo ngaphendula ngendlela right ngoba kusuke kusheshwa lapha kanti thina melanda into okuthina umuntu siyakwazi ukuhlala phansi sinabe amapholoba esigodlweni simchazele uburongi nobungozi balelo ukuthi ibungozi meqala la iba inkinga meqala la ayibi inkinga meqala la amapholoba
Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele uhlelo MC Polobas kusiya Viva TV1 ngenxa ke uhlonipha impilo yomuntu ngamunye nokho noma evumile kunjomana ukuthi uyafisa ukuthi azo share istage ukuze kwazi ukusizakala nabanye abantu sibe sesikhetha ke susiya Viva TV1 ukumhlonipha ukuthi simnikeze iplatform kodwa asikwazi ukumveza Ningizimu Africa ngesimo sokuthi umuntu onomndeni futhi ononkosikazi but ke sizolenza uhlelo lokuthi nikwazi ukuzwa iphimbo lakhe asixoxela ngalo lonke lolu daba abhekene nalo nanokuthi since efikile kwaMhlongo besazamana ikupha kuzwayo ubona amehluko muni eze Rwanda ebeyela ini njengoba mhlawumbe ukusicapnela kafishane lensizwa ingakayikhulumela yona ngifisa ukuthola nje ukuthi imapha ama sign noma ama action noma yina ishare nawe abhekene nayo kakhulu ngaphandle kokulala nabantu besilisa noma uthi uselale nabo isikhathi esingakanani mhlawumbe ukusithatha usibeke nje ngodaba lakhe pholoba le ndoda ikhala ngento eyodwa kuzona zonke izinto ithi ngokwemizwa yakhe noma ngokwento ayithathile akuvumelekile ukuthi kube khona usuku azoleqa elingakwazanga ukuba nomuntu oyindoda noma ngahlangana nowesifazane kodwa kucaca ukuthi akanelanga ngoba akadlulanga ngomgomo yemithi ayithathile mapholoba akekho mapholoba umuntu ongabelesela ucansi insuku zonke ngenxa ukuthi ucansi liyagcilaza mapholoba ucansi liyatubana mapholoba kodwa le ndoda ishina amehla shone phakathi ayisavumile ukuhamba ngenxa ukuthi igcina ngocansi usuku nosuku ngoba engayelenzanga fanele ivuke phakathi nobusuku mapholoba nayi into phela ilandile ifuna enza umthetho abavumelana ngawo mapholoba iyona ke challenge eyinkinga mapholoba ngoba uyambona manje noma sesimdlisile simdlisa khona makushaya ikhathi zasebusuku uyambona ebinyabinyeka mapholoba kucaca ukuthi sekuyisikhathi sokufanele ngabe wenza lento ufana nomuntu odla ihunga mapholoba ukuthi mebe yaphela leke egazini angathi ngaqala phansi athole inkingi lapho ke mapholoba ukuthi kufanele manje nami ngibe nabantu abazole bemgadile mapholoba ukuthi ngale ikhathi zokusuka kwalento ekufana ngabe uthola lento yakhe mapholoba ababe khona eduze bamlekelele mapholoba ngoba njalo ngosuku fanele ayithole lento avumela ayivuma fanele ayithole mapholoba lento ayivumile angithi uyena wavuma mapholoba wathenjiswa futhi ukuthi imali uzoyithola inkinga ke naso isinqumo mapholoba useshiye nonkosikazi wakhe akazi uzokwenza njani ngenxa ukuthi nonkosikazi uma unkosikazi uye esikhathini angaqedi mapholoba uyopha nje mekwathi uhlangana nomuntu wesifazane nje uyopha angaqedi mapholoba kuze kudingeke yona lento ukuthi akahamba yokwenza into ekufanele mase kulungana nonkosikazi mapholoba inkingi lapha njengoba ngiyazibuza ngiyasiphendula lapha egameni lokuthi yes inkokhelo ke wayeshiye emalini lena ngalana nivumelane kanjani nanokuthi ngikuzubalula ukuthi umuntu onganqeni nokungena eplazini lakho ede okukhona mhlawumbe ukusicathulisa nje ekuthenini ngoba kwakhona nabanye abafowethu abanenkinga efana nale kodwa bazoyinika ukuthi umhlongo useyicharity usenza nombane bese beyasondela kodwa ngibona ke kuyindoda equmbile lena futhi akanankinga mapholoba inkomo nazo okay akanankinga imali kanti beyifunelani lento pholoba imali ayanelisi mapholoba imali ayanelisi mapholoba ngeke ukhokhe ukuthi ukhokhe imali engango 300,000 lekade yekhona mapholoba ukukhokha imali engango 300,000 lekade yekhona shwele nkosi kodwa cha ukuthi lo 300,000 balo ake ngikusho lokho noma ungathatha isithwalo esingakanani mapholoba kodwa mongenana injabulo ekhaya asisizi lo sithwalo sakho ngoba sonke isithwalo noma sonke isiphakamiso kubalekile phela ukuthi ujabule nonkosikazi nezingane zakho lesi sithwalo ozosidla wena kufa ingane kufe yonke into kufa imizwa ula nemadoda uyojabuliswa yini wena ngoba ujabule mapholoba uthi nina ngokubona kwami usho njalo nina balaphi even yena engasho ukuthi nawe mapholoba kodwa uthi lokhu akutholile nje manje ngeke South Africa bengiqala mina mana nje mana ngiyaqala ukukhalelwa indoda ubusuku nemini ngeke man ngiyazibuza ukuthi sizokhuluma kanjani nomuntu kodwa la ikhona kahle kakhulu isekuthenini into yami yamadoda no man njengoba ngifuna ukucheck ukuthi mina lo mbhemu uveza ukuthi yena wayengayele lokho akutholile ngamamazi nina inyanga nibuye ninika abantu izinto ningabatsheleli ukuthi ezani iqiniso mapholoba iqiniso elimsulwa mapholoba sinjalo thina ake ngithi banjalo abafowethu kulungile nje mana sithi shwi ngala emarket masibuya mhlambe sikhulumisane naye mafuza fulele
Mahlabela phambili ningizimu Afrika, hlabela phambili ke siphethe udokotela omkhulu Dr. Mhlongo kanti lami igama ngingo MC Pholobas. Njengoba ngamgabhi besisesigabeni lapho khona sithi ke na kanjani before liphela uhlelo lethu sizonikeza lensizwe ithuba ikwazi ukukhuluma abadidiyeli bazoyingenisa bese sikwazi ukukhuluma ke naye kodwa ke ngizokuthiwa sekuphinde futhi kwaba ngaphezulu kwamandla. Sizobona ke kodwa ukuthi sithi masiliqeda uhlelo sesikwazile na ukukhulumisana ke nensizwa ephuma kwela seRwanda. Ngiyazibuza ngesindula Nkosi yami uyazi abantu kube bayihlupha kwesinye isikhathi isho ungasabathembi abalabela kodwa uyihlupha ukuthi uyojika khona ashaya umhlahle mhlambe sibuka ukuthi amadlozi aya connecta yini njomane abantu bahamba kanje ngoba nani mhlamba niqagula ukuthi niphetheni masingakhuluma nje ngesiphodlo sakaMhlongo. Yes. Lo baba ke sithi akayanga le ukuyofuna lomcebo ezibuye nalesi simo nabanye abazinezimo ezahlukahlukene wena yini ongayenzela umuntu azibone kusasa ephakama esimene abhekene naso sosizi mhlawumbe umsebenzi akawutholi mhlawumbe uyasebenza vele kodwa kube emsebenzini noma uyasebenza une warehouse noma umechanic noma wenzani noma unezitolo uyadayisa into ezinjalo bakhona nabanye banamatekisi abanye banama truck kodwa kunokuthi ikhuphuke into zabo shona phansi kwaMhlongo yini ekhona Mapholoba iyadabukisa lento ngoba kukhona abake bahambe bazi babuye khona emazweni koLesotho koZimbabwe kuphela babuye khona ngoba beyofuna ukuphakamisa mabefika lapha abatshelwe ukuthi ikhona indoda nje ekhona lapha endaweni yaseMgababa Mapholoba yonke lento yenziwa emazweni siyayenza thina. Okay. Thina si right kakhulu mathiwa sithatha umuntu ohluphekile simenze isicebe. Nabanika nayo le yokulalana. Siyabanika Mapholoba kuya ngokuthi umuntu uyavuma yini yena. Kuya ngokuthi umuntu uyavuma. Bafowethu ukhona umuntu uthi la eNingizimu Afrika. Pholoba phela umuthi akusikona ukuthi nakhona la esigijima khona sigibela sithola ama passport siyokha imithi Mapholoba akusikona siyobuthi ihlathi lonke sisuke siyothatha leyo mbijana emithi emibili emithathu sizohlanganisa namafutha athize akukhona ezilwane esiwathola la njengenkosazana ePhopolo njengesidawana amafutha sidawana into etholakalayo Mapholoba kuphela kusuke sekushoda lezi zinto ozohamba uyoyithola ngaphandle ubuye uyihlanganise Mapholoba ngamanye amazwi kaMhlongo siyakwazi ukuphakamisa siyakwazi ukuthwalisa siyakwazi ukuvusela umuntu ongasekho idlozi lakhe siyakwazi ukuvusela umuntu oyisiphoki siyakwazi ukumnika inhlanga zokuprofita siyakwazi ukumnika into umuntu menebandla ukuthi ibandla lande siyakwazi ukumnika into ukuthi kungena ama customer ngesitolo Mapholoba kahle umuntu ohamba yasuke la uzihluphekisa yena ngopetrol wakhe kodwa sikhona la eduze Mapholoba futhi sirathi ke Mapholoba siyabiza kodwa sibizi kakhulu kodwa siyabiza Mapholoba ngenxa phela lezi nduku ziyagigelela Mapholoba nathi sizesilunye izilwane ngangavuvukala umzimba wonke Mapholoba ngilunywe isilwane sangaphandle kodwa omunye umuntu azofuna umuntu ngo100 azofuna umuntu nge1000 asinawo umuntu we1000 kaMhlongo awukho umuntu we1000 kaMhlongo omunye uyafona athi ngicela ungiphakamise no 1000 rand hamba no 1000 rand ubuyelele emazweni uze ukuthi bazoyivuma ndondo kodwa thina siyakwazi umlekelele Mapholoba okunye siyabonisana umuntu uhlale phansi ngokwezigabaza khona Mapholoba. Dokotela abantu bazokudinga inombulweni zakho ngoba usuthe wabalula ukuthi uyakwazi ukwenza u1 no 2 no 3 no 4. Yes Mapholoba. Ziningi ezinye zezinto ongalithola ngethuba lokuthi ukwazi ukuzibalula. Kodwa ocingweni ngakwazi ukuyixoxa indaba bese umuntu eyakwazi nokubhuka ezezokubona. Yes. Uhlolwa ngamalini kwaMhlongo? Uhlolwa ngo500 kaMhlongo Mapholoba omkhulu. Kubo 500 rand. 500 rand nje kuphela ukuhlola Mapholoba. Okay. Cha, Ningizimu Afrika kuzomphoqelela ukuthi udokotela siphe izingukaca zakhe lapha atholakala khona nalapha asebenzela khona oproducer bayakuphika ukuthi singakwazi ukufaka nango umlisa lapha ngaphakathi ngesimo ke akusona. Cha, njomani siyabonga ukusipha ithuba elifana naleli kahle bekuzoqopheka umlando ngoba abantu bebezoyizwela ezinye zeyingqinamba ababhekana nazo kodwa ngenxa yesimo umfowethu akuso mhlambe ngelinye ilanga noma mhla ezokubonga usumsizile nathi siyogaseleka sikwazi ukubona umsizile ekukhulumeni fanele simhloniphe nanokuthi ngiyabonga ukuthi akahambi yedwa uhamba nomfowabo umfowabo ukwazi ukubona nangeselibanzi obadidiyeli ke balokho besayine njalo ukuthi cha isikhathi asisekho okwesibili sekukubi ngapha mhlambe ngenxa yokumhlonipha sibuye sibone ukuthi uyokhuluma nini kodwa wena njomani uyasithembisa ukuthi lesi simabhekene naso uzokwazi ukusilapha usefike ekhaya Mapholoba sengiqalile nje okunye ngakwenza Mapholoba sesiqalile siyasebenza njengoba sisuka la sibuyele ebhodweni Mapholoba siyosebenza
Zwakele nje uma nithini inombolo zakho ba? Asibambe nayo number each 083 083 406 406 8658 083 083 406 406 8658 iyona mapholoba Mhlongo pholoba umuntu mayizoza kuwena uma netheleke noma uyabhuka siyabhuka amapholoba akekho umuntu ovumile ukuthi amesanatheleke ngoba uyophoxeka namhlanje ngimela indlela yokuthi mangifike ekhaya ngisebenze le ndoda ngisebenze nabakhona ngiyadlula amapholoba ngiyemthatha le ngiyakhona okay yes mapholoba okufunayo ukuthola kuyona le number ethi 083 083 406 406 8658 uyaposa ngiyaposa amapholoba sebenzisa iphepha abafuna ukuposa bafuna kuyona le number bafuna kuyona le number mapholoba nalapha kuzoba nomuntu ke njomani yes othi yena wayethwasile okay wase waphuma phakathi nephehlo lakhe engaqedile yes uyamamukela pholoba ngiyamamukela ngenxa ukuthi wonke umuntu onedlozi kubalekile ukuthi akathwase phela phothule ahamba ayosebenza inkomo zobaba omkhulu ngiyamamukela pholoba Ningizimu Africa worldwide uswela imali awusebenzi uneichitho unamabhadi namashwa kube ekhaya uyagembula uwini ingane zakho ayifuna ukuzwa ekhaya kuhlala ngokuxatshwana le ndoda ingezinye zamadoda engihlezi ngisho ngithi elami ithemba ngalikhomba kuya nginakumngabaza ngoba baningi bayabuya belethe izipho kwaSeveva TV1 bezothi sambona ngawe mapholoba siyabonga mina nawe sihlangane kwivideo elandelayo Abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondele emkhunjini yanokhonzo Ngimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Bebaba wamthwesa amandla Abagulayo nabahluphekile wona wesondela Yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla Bebaba wamthwesa amandla wona wesondela sondele emkhunjini yanokhona uzophila Webabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa nawe sondele emkhunjini yanokhona uzophila Kunolo muntu angeke ulenze lutho Siphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala